sa ka-follow do sa painin ko sa ngitan niya pero kuman ya lalu maahan mo kalau sa unda aktir ato kalan kawa sa salikan ka isa liya biharatan siya sa mga pulong ano na ho ano mi asik ya to fansa di sa katusan ko rin do hawi to sit at kak asipun yung dasar kakak, saya keharatan saya ketangasa ko, ufanak ni kita umaan ko sa paingin di pulau kita nan, umaan sa pasipanak tapi pala di pulau kita nan, tak mahal kumitirita dirasa, sari kakak, saudara, yung sebab ini nak keharatan hawi asip hawi, anjana hawi, maafukir ko haratan, maulat sari kakak, sama hakiatnya, Sarotsot, sa mga nahakya, ang nanamda makatutong, apa ini ayaw ng biso, apa ini ayaw ng sarigaka, kuswa ng biso, napilubot, sarotsot ng sarili, sa ipapulong, ayaw na pa. So, nagkaatin na napagkan sa Korinto, usually may, orang suci nga cakap, ang kaya kitanan, ang asip niya na asa katusa, Korinto, sa sempat asbang sa kasasay tanasa sa kapito Rusir sa mga sa mga pulong tanasa ikay falak kosel hindi sa kadum at Rusir sa kapito hawi alsay ka hydra sa patin ni Rusir dan 今早上我就上兄弟就从第一节就分享到第6节第7节如果真的把它切分割的话这个的话应该要从第7到第10第15节的部分，才能够比较详实的跟各位来分享。今天早上这个刚我只分享从第1节到第6节的好这个段落。我们当中有汉人朋友，很抱歉，等一下如果您听不懂这个外国话的话，就请您看投影幕。因为身处在阿美族就是外国，您就是外国人。Saya mau pulang, yo bicara ni kita ni sekarang. Sempat acupan no kerin serta kerin no hawi itu ramai arau dah sering pulang. Video tu sekarang acupan kusuan di pulau sering kakak. Mi cenci habis itu dia sekarang acupan yang maktilai sering kakak upaya ini di pulau kita nak. Sekarang acupan arau kita. Bila tu sapi dihapina di pulau kita nan ufaklohai katakan dia makdidai makdir itu di falai katakan kunci yes dan atau ya katakan cimosi anak katakan atau faklohai aku sapi pak Arab di pulau kita seragam itu hijau so anak jadi kata malumanay, kataranay, katarakan hay irapot din dapan pakan nutamzaw hadana cimosi. Painin niya ni igatsia kita nan mali kakabisi ni mosi hawi sada sa ayaw no almal financial dan matalaw ko almal financial dan sa kamu belum now atseng ko mata sa matalaw Soal cimos hawi ayat mahal ko finalan dunia besar sedekah Allah ada yang afif ya kiri ya minta makzen masumilah upah ini di pulau apa sipanak kesadaran ikaw dah ibu semua di follow high kesadaran hawi saya di saya kamu belum saya pakai duduk saya tantau saya pakai di kereta di takungan saya si ananai tak ya ayah salah ambil pasal mak kita nak ambil logo tu dapat hawi tak Malaya tu dapat logo tolong mereka saya tu sering kata pakai ci yes itu ada hawi kita saya apa patai kita falak kita dengan hawi bahkan kita tangan sangat tangso kita bisa angau di atapa udah goma di karya semua kalau ayah tu kayak ayah dapat ambil tolong sering kata Kapag kaya 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 dapat ng saya isang sisi. Sa nagasuwa sa pulau ini sa katola at Jepang. So lain to malasawa to kaya kaya ito ibising di animosi saan
Ano? Pagkaniyan nga ito, na afarunso, how it, turuan, ang mga lain, kaaming adat, na akapang. Nalay pagkanin ito yan, mga layan sa ruturay, afarunso limita, nalay pinag mafalisay, afarunso limita, turuan, how it mafalit. Lufang sa atin mo, mafalit, tupi, pasasiro, tayo ay labang how it, itira. Araw daw kay makilay hanale aktir tabang sa ka itiri lumita mato sual na tsela apili pa yan makya follow sa question abi kan siya ipan tabang yo misarotos kita ial tabang abi jumpe to yan at yan sa great no sa great to almana sa ka ya pilihaya pilipayan ya latio hawi belum araw no follow sa tumata kita aktir tayo musagakat. Ano bang lain kita abisar sur kita amila malak lo kita kada tapangaw di alatio hayo wal utulon dunia jasa paniha kami tu dia pasadak dia latio asen pakai di muyos gaba acit sai nana pakai di falu sur dunia amalaya kumisur taon dunia at matira ko di patala itsumpe minta harus 50. Pinagpapaili na ito sa kasanan sa gadang kita. Musya, nagsila hawi mo. Magtila kita ni saan. Ito magtila ka. Fakta ipala sa mga ko. Ito magtila, ito maaralan sa magtila ko. Rato! Tinitiram, taliyok ng tiram sa sarikal kumita. Kaya kita na apalati yung hawi. Maaralan mo saan. Sa tumatira sa 50, harus ini jangan arang berpiyaktir saan. Ang mafahad yang besi kita mafahad yang pada 50 arang berpiyaktir. Sesudah di sa harakat, sa tapangan di sa kasepat at sa panghawi. Binihaw sa sipolo apa ini kita dan sarkaka. Ano? Sarujud kamu bituor ciesa sarujud kamu abitu to sondapang sarujud kamu tu ni asing ko how it ira ka itcher nang nunamo makten kamu pagkaluwi tu ni lukaw kawasan lukal sa salikaka no ang sarujud kita abitu to harateng bituor asyik itu kami tulun lumatio kami 50 ya lumayan di malayapan na sa pakurin kita pangaktir kami maksud kita tidak kecil kita salikaka sa kita sa ke tulun kita sa ayat itu ka pi safit kita atau sa ayat pi kung kita salikaka boleh andai kita ini boleh kita nak atau soal ini sa kata tanah sa katusa share soal sa puro kita pasipala dan sini ada ay ko kawas tamianan sa ka paturutan berarti tamianan kulini antayal syaka saan ka ulit kami. Yasin yang ko bili magkaya kemutuan at lemak sa IP safit, sa IP kung kami kuswar no kawas. Matapar no kawas ko ipa talahkar niyang to sort nay at lemak. Nanay sa ay ka tulog ko Falucok no manima to pagani ay utaminan saan kami ma-immer. So belum pa ini po pila na hawli ano mga lay kaya falucok kita ni ay kapan
nanay maliapay wika usol kapang nanay ano na po pasipanak sa nahawi anir pati na apal sa inda malalong kaya palutso mga apawansay paswal palusyan usol kapang hawi nanay pinakon ko buyos ugapa kita sa sa pasipasa kita paini nanay tutuan ka pa sa pasipanak no pang sa asutan kitanan ka sa ada rumah usol kita sa 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 kapinya sa kinihay sa bu pasipa ay usol mita rumah sa tahawi sa 50 at nilapin aratan haan kita binumut ko pag nakay usol na pali kita na hanin na kaparoon kita apawa sa itili orip ng dahil dinahkar hindi paro rumah kumita at yung suwa sa kita at kita na sa 50 itzer itanan na yung malayag ng da usol na panghawi na nahanan ng dami sa itzer ko 5 lumita kala suwa kita hawi hanan kita apawat sa mahal usol no fang jazon mahal ko pa ini at utapang mahal pa papalar no wama kami na hanan niya mi pasatan iti suwa sa kita pa itzer sa kita ato siguro may da mga pasipanak to cima-cimaan bisa ayon da ada masama na atam ka ito yung rumah sa hawi mahalan kita sa 50 yung milayap kita rusuan na pang hawi rumah sa to araw kita minanang kita masamaan kaya bidangan nuya patnakay abuksi atau dindosi go demak na rasa kita sa 50意思就是说，当听到者的我们，同时我们也会有个现象，就是我们也会去观察、检视这个传讲者他的心。Kaya sa painay kita sa pagulong, pulong uya pataran kay visual, gawas, ufoksik, atau dito si hawi. Sa grado, utiran na rahawi utsahay, ito arawan, utapa, at utamdaw, sa sarikan ka. Pagkanyuson na parang arawan na sangga kung pasadakan na nakaswa sa kapapulong. Sa sangga, swa sa kung aduray ho, mahaguswan, utamdaw, kita na. Aratak. 至少我们家的孩子都这样，跟兄弟来说，有时候都是我们要去学习的地方。说爸爸，你在台上讲的，有时候在台下你不一定做得到的，是暗。手雷都在那个不漏。一定你ayaw patnakay tabdaw fuksi at dito sa hawi. Kataksya sa ay kalahsi kung painyanan na amin lemak sa likaka ini orib nandra bakalan si pasal miyo kaliway sa kumaplo cicuk kaya buksi itini Taipei 18大牧师还在sa likaka ang bakarang na itinipin cicuk lai Watak alumano Taiwan siya kyokai taray kinaabi inanan saranan zongyang subuinja wisa zong jimu saan. Jesu lai chisang jimu sa liga pagnak sonda bang. Jesu lai patayani zong jimu ni kau di rasa kata. Maluit no raraw sila sa inyong kulong. Tolohan kapah原来很帅呀新加坡是康熙하나는 생각가 안치라 바꾼 것도 지금 3일 반 정도로我们不要这个梦，这是一件事情，慢。
na pinaong pinatusuan ng kita. Puro pinaong kita ayaw ka pa. Baka gusto so ngayon to, ikaw ira. Saan ka na sa tutumak, minamakan ng sa ka? Saan ka na sa kaharatan ng kita? Saan ka pinaong ka mo sa papibalar ko, fangsa, surat kita na. Baka gusto ni po kita na sa 50. Iya patunakaya hal pinaong ka mo, ayaw numako, ayaw no. Almanay asal ka. Binanang ko pasal ka kay tamanan. Bipanat pamata binanang itaman sa naunang ko suwat naunang ko. Tundama saan? Ano mato? Maaraw ko no pag-araw ko sa kay tamanan takihay padransay agama ay tapang hawi ana matulo saan? Anda talarigur usigur sa kata sa bupa ini kita sa 50. 所以每一个传讲者，他们都必须要通过姐妹弟兄良心的检验，才能看。Minanang cara masabaan kumitamakan ng rasaan. Anuray kamahaan, di ko sa kamahaan, foksin umiyang, kaya maan ito pa saan. Sana iyan ito saan? Minaong kami sa mundo. Minaong kita. Sinaga, nanay kaya saya sulit, nay at pinangan, waiwan kita. Yo, isyayaw kita po, fangsa, asulat po, isyayaw kita po, kawas, kita, irat niya. Ichon kita misalnya sa ikaw mati osoli pulo ni sa katsay o pusang dan sa ay ka tulas kami sa ikaw sa ay ka tulas kami sa ay ka talaw sa ikaw pulo sa ay ka talaw masama ko pinanang daw kamianan sa ay ka talaw masama ko patsao ko daw at sa ay ka talaw masama ang militsay masama na abon tayo itamian na sa ringaka aga talaw tupi sa likod at tupi sa kumangan utamdaw saan at aga talaw pipitpit utamdaw itamanan saan aga saay bisalika sa ay katulad sa mahal sa 50. Also, rin pipainian ang nabangkam sa katalaw maka sa church saan paini ay nabangkam. Now, nagdabangkan ang mituto yan kaya ang sola ni Raham. Saya nakalaw sa mga kita. Ipa-answer mo tapang itanan. Ipapipalaw kung sa ating mo, ilaturo ni Ah. Saya kita yung kaya kayo sa komisyon, talumahay rumah komisyon sa kansa. Saya kinakuli na saya taak kaya sa upong saan. Bilugot kuya patiringan asa opo tulo at ang tao 科学家sa nagsasalita. Apana kaya 科学家na na ta ko kumidungan ra asiban ra tire otta ko bidabakan ra ini bisaya na sa kaka suwa sa sagra aya utawas mo mituran CCS bisa malahal saan away mo kawas ibiyakal saan sagra upat sa paay ukawas na saan Sur sa katulo ang kasya pa ini kinggiwan na ra away ukawas ibiyakal sa mga hay uswal mituran CCS biduan at tamtaw saan mahal ito pa ini ng rahawi ilubos sa gato ilang ay ang salikat ka ilan pa ako gusto na mahaw ilang patsaab na mo itaminan ng haw saan ilubos sa salikat ka kafin hawi
lubuat bulan si ama, si dengos saan, pakamay saan. Sinsi, ila ko soal mako, sa siya dengos saan. At talayaw ka na ay sinsi, ama. Hindi ko may kapag talayaw, patang hindi mo, patang hindi alumanay kung yaha minso saan. So, hindi sa limang pulong, talayaw ka na ama saan. Ikaw na sa tatoy na siya na may kapag hay, ikaw na sa pangyaha, pasarap suwa. Pagkakatulo asyusin sa nung sa科学家上，然后阿拉这个在一个代词阿拉这个完能样，这个年代叫做什么？你知道吗？是吗？你知道吗？跟你有那个红色、粉红色，有粉绿色，有粉蓝色，跟你知道吗？大瓜。Dengan sadar punya amat jatuh kerja mutan dia agama sah. Kita ramai, angsa, malah isu hanya amat saat. Ini nak ayat kerja jatuh saat. Ubiar sih, kita tak sah hanya amat saat. Begitu, suara saya kerja. 我没有试过，什么时候都是铁的，再个不干嘛？如果好也，你们的爸妈分那一直当，要我能啥啥？对啊，把他dengar punya amal kesuan dia kerja hari, supaya dia agama ini iso, ini dua sensi. Tapi ala, tapi dia mai betul. Hai, soalnya itu kesuan dunia asin siapa kerja kesuan. Saudi, saya tak ada makhluk tak apa mafana, cicit tak syok tak ni punya agama saat. Soal dia amal sergata. Lima ini waktu as kaku, mari berdoa, melihat macam kaku melihat punya akal, kita dira, hadiah lafil, kita orang kecil esat hawe, tak kusidak dia kita kuanan. Watak tapi bidamat tidak itator kung ay takwanan ada tak ko hay lungot sa nila ko tinusok kay otuyo abi panamay takwanan usariya ka abi paajaga ko gitulolan itakwanan yon kani maghay usuran utapang ko abalahay ukawas utapang asariya ka hay abi paplet to ya ipalawaan niya asinafel. Ito tuwa agak ko hay awat pa sa keadaan ako usya hawi. Usulan utapang dia makulahay siranan asagaka. Usya pakara cerita ko na hawi ati takonan sirang pasrai takonan taira yo bertairan mako saat wakta ko ulah tapang takonan wakta ko sidae tapang takonan. So lento sa ayaw ka magpasaklit, sa saka, pati ang uswan ng miso. Sa ayaw ka kaan ng miso kaya adilama kami di mga panakis na chisidamay ka, at simay kong kapon awanan saan at hangin ko sa sarga ka. Ano po? Sa sulit, na po, malaya pa, Misayang na singko ang tagdaw hawli. Ano mata, nung nila ko tawag ko tapang, ano irai, mafalin ko tapang kaya sak na orem dunia. Ang tagdaw hawli, malay siya mihalhaw, malay siya rausu. Malay siya pa inito almanay ko. Malapay nila siguro